Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte kan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marina iti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Marina. May sa kadagiti agdengdengeg iti daytoy a programam iti radyo. Ket maragsa kanak tamanggagak manen ijay YouTube daytoy a drama yo. Isu ti kanayo na pagdengdenggak. Ket naawis matuirik nak amang ipatulod iti kapadasak tabareng mapili ama idrama. Napasamak daytoy 5 atawan tinapalabas. Idi kaayan ayat ko ni Huben. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Marina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Uy, anya day ta singsing mo? Engagement ring daytan? Saan? Kastoy ayamat ti engagement ring. Ginatang ko laang daytoy. Kunak no engagement ring. Patsyamot nga ikanak iti engagement ring ni Juven. Ay, no siya, jak la makauray. At idugan day ta 5 atawan a relasyon nyo. Rumbang laang agkasar kayon. Alangan mo ta siyak ti mangibagakan kwa na nga agkasar kamin. Kat anya nga ti kayat na. Kastalatan ti relasyon nyo. Jak man mo. Saan mi pa'y mat-anag sarsaritaan ti may papan iti kasar? Taapay. Kayat na pa'y siguro ti agurnong Ay na, nangaton ti posisyon na iti kumpanyada. Saan nga tapay ang nakaurnong? Hello, Nanang. Ruben, mangmangagnak. Hello. Mangag kayo, Nanang. Ay nakaano ka nga agbakasyon, anak ko. Ay Ay na. Idi pa'y lang ay bagbagam da ita. Ngam saan ka mo't nga umay? Inton fiesta di tanan ang umayak. Dayta manen ti ingkarim kanyak ide. Inururay da ka. Insaganaan da ka. Angam di ka mo't imay. Ninanangin aya. Ay na anak ko, urayom sapay mo't amatayak sa kanto umay. Di kayag saw iti kasta. Kunam nga itugot mo, di girlfriend mo. Ni Marina? O sige, itugot ko. Ay, gumura akno saan ka nga umay inton fiesta. Wen ka di. Umay kami, Nanang. Uy, adda sing-sing mo Ano akaras dayta? Basit laan. Ginatang ko, tap na dasing-sing ko. Mas bagay mo kuma, no engagement ring data. Si Kaman. Ginaksamot kayat nga ikalay sa. Di ka agsaw iti kasta. Apay nga min adita pa'y lagkasar. Mabiiten. Ikanak lang iti basita panahon. Kastamot lang timbagam idi kanya. Wan gayam. Agbakasyon ta kano jay Isabela, kuna ni Nanang. Kaya't nakakano ama-am mo. Sige Kayat ko mati agpasyar ijay. Sige, uray na ka. Inak-agurder iti kanenta. Love, di mo unay partakan tag-drive. Saan a highway daytoy? Diyak kaya't amarabyan ta dito'y dalan. Rough road mat gayam ti dalan ang mapanijayan niyo. Idi pa'y lang akastoy ti kalsada dito. Ape ang nagsardang tilugan. Nagalasan. Malas talaga. Relax ka kadilaan. Nailumlum ti pilit ti kotse. Anya? Nagmalasan. Anya nga ro ti aramidan ta. Diyak ka mo. Kwa. Iduruntan
Anya? Siya? Agidoron? Ha, jak kayat ti mapitakan. Wen angam kasanangorod makapanaw ta ditoy. Kita man, no da signal ti cellphone dito eh. Awan, kita mo. Awan ti signal. Nagmalas talaga. Buisit! Relax ka kadilaang. Padasak man nga awagan di kasinsin ko. Agbiro kak iti signal. Hello? Sino da ito'y? Hello? Hello? Insan, ni Huben da ito eh. Sino? Ni Huben, kasinsin mo. Oh, kumusta nga eh? Pasensya ka Saan ko na imawatan? Ayan mo Umay ka man dito kalsada nga umanag iti barangay tayo. Sarino? Ta agmotorok nga umay? Natumpungam ti pita kinsan. Huwag nga rod. Insan, saan ka madanagan? Siyak ti makam mo. Kabalam nga remedyo? Siyak paymat ti konam. Kayak amin day ta insan. Tubero, mekaniko, karpentero. Ay bandak lang, sisiyo na kita. Ken babaero pay. Ay saan mat na insan, si Kamat. Sige man nga rod. Sikat ti makam mo dita. Ag-date kami mampay dito yung girlfriend ko. Girlfriend mo, day takadwam? Ay, gaya man nga. Jak pay inyam amukan ka. Marina, ni Noel, insan ko a babaero. Huh? Si Kamat, sobra Kamat. Hello? Hi. Oh, sige. Nag-date kayo pa ita. Syakon, timakamu di tilugan nyo. Ay na! Huben anak ko! Ay! Kunak no saan ka man ay na makaumay. Unay kayo nanang. Kasta unay nga irot ti arakop yun. Ay na, mailiwak nga men anak ko. Sino da ito'y kaduam? Ni Marina. Kaya nayat ko. Kumusta kayo, Nana? Ay na. Nagpintas mo't gayam ti kaayan-ayat mo. Ay nasaya at may kabalasang ka. Tapno maam-amu ka mo't. Ala, umunag kayo. Ado ti makan. Saan? May kamatagan ta? Sana nga kang kanta, insan. May kakit din. Mabain ka manan nga. Sikalangan. Ingkang alot pa ka nun day ta girlfriend mo. Kababain mat mabisinan. O sige. Ingkat nagkantakan. Anya ti request mo insan? Awan ti hilig ko iti kanta. Sika talaga. Manipod pa idi kastakan. Oh, apay nanang. Ay na, naperdi jay silaw, jay salas. Umay mo man kita, nanak ka. Ninanang na ya. Amo kaya matagtarimaan iti kasta. Siya ko dante. Kayak day ta. Umayakon. Oh, mayata, nagsilawan. Ay na, talaga nga all around ka Noel. Siyak paiti ko naman ti. All around nga talaga. Napagsilaw mo adagos Well, insan, nalakalang met. Nanang. Nakagidda na. Ne, panawam di kaayan-ayat mo. Da kayo pa'y lang ti makamukan kwa na. Inka ipasyar ijay farm. Masadutang agpasya-pasyar dito eh. Diyak kaya ti mapitakan. Sobra ka mat insan. Kaslasan ka nga nagapu dito eh. Aywan gayam. Ipasyar mo man kit din ni Marina ijay farm, insan. Wana. Nakadanon ta ka din iti farm? Wan, ma'am. Dito yan. Ngam, pasensya ka Nagnagnakamot din. Okay lang. Nalawagayam da iti farm da Huben. Wan, ma'am. Nalawang sayang ta saan mat na kahit ni Huben diag na diti baryo. Kayat na di syudad. Sayang talaga to'y farm. May kamam ta intay jay. Adawaig ijay, naglamiis ti danom na. Sige man nga, Rod. Kayat ko ti mapan iti waig.
Oh, ma'am. Nasamit mat ka rin na pinuros ko abayabas. Wan, kayat ko launay. Kaya't mo tayo yalaan ka pa'y. Sige man nga ron. Dapay amang ka ijay, yalaan ka, ma'am. Kaba alam ti umuli? Tay talaang. Umuli, naglaka. Ni Joven, di na maaramid ti kasta. Ay, ado ti kabuteng na. Ay, wen, talaga rin siya nga insan ko. Saan na kayo timorog-rugitan? Ay, mabit lang, mama. Tamapanak mangalat ti bunga ti bayabas kay yawid mo. Nagmalmalam anaturog ka, Joven? Imbagakmat kan ka boring dito eh. Fest tayo. Berbero kan da kadagiti kakabagyan kan gagayom mo. Tanya ko matibagada. Ay na, itala nga agawid ka. Sangwam mat idaa. Rumwar kan dito isilid ko. Kaya't ko ti maturog. Okay. Sika ti makaam mo. Ay, jak makapagbayag dito eh. Malaksid nga awan internet. Awan pa'y signal ti cellphone. Oh, pare Noel. Asino day takadwam ang babae? Ay, ni Marina pare. Girlfriend ni Joven. Ipaspasyar ko man, tatatada lang nga nakaumay dito lugar tayo. Papanan yung ay. Dita lang. Ne, kaslag bagay kayo ah. Ha? Loko ka. Di mo man ibagbaga na ita. Punumat ah. Kaslag karuprupa kayo. Panawan da kan man. Talay bagbaga, makalukwan. Noel, bumanlasiw tamot iti karayan. Apay, mabutan ka mabasa? Saan mo kiti? Marina, madam, saan ka madanagan basta siyak ti kadwam? Saan ka baybayan? Sige. Kumpet ka lang kanyak mama, tapno saan ka mayanod? Among daglang mo eh. Wala, dahita lang, indakdakkel ko dahita. Nagbalaswitan, basta kumpet ka kanyak madam. O sige, ngam pangaasim Noel. Di nakawagan iti madam. Ay na, nagado tinaalata a prutas, Noel. Iyawid mo na gito ya. When Nagkapon nyo? Ha? Kwan, napan kami nangala iti prutas. Apay ang nabasa ka? Insan? Di na kasarsar kita. Marina, sumungbat ka. Kwa, nagbalasiw kami ngamin iti karayan. Anya? Kaya't mo da iti kasinsin ko, ha? Anya? Insan, saan ka agsaot ti kasta? Dakkel ti respeto ken ka. Kaya't mo nga agawin kanyak ti girlfriend ko, ha? Saan nakaakayat tawan adal mo? Anya ka lang mat ngay, ama idilig kanyak. Joven! Intan Marina, agawid tan. Umay ka! Ibatanak! Apay, ni Noel ti kayat mo asurutan? Sige! Agkuyog kayo! Madlaw ko kat saan kayong agsarsarita kin ni Joven balasang ko. Kwa, nana. Okay kami laang ka ni Joven. Dalabasik saan mi anak kinaawatan. Agawid akon. Joven, agawid ka? Kasanungay ni Marina. Makamon itibiyag na. Ay nasaan mo apanawan ni Marina? Joven! Marina, saan ka madanagan? Kabalan ka itulod jayan nyo. Nasakit tinakom ko. Saan ka baybayan, Marina? Saan ka madanagan? Agyaman hak, Noel. Adatilugan ng uncle ko. Mabalin na iso ti buludan ta at pangitulod ko ken ka. Kaya't mo ka ding iyawid dagiti wa prutas? Sigaman. Nayunak pa iti manok. Naduti tarakan ko ang manok. Sige, Noel. Agyaman ak unay. Sika talaga, Noel.
Malipatak ti problema. No sikatikad kaduhak. Ay, Marina. Saan mo pan panunutin ni Hoven? Bayam, siyak ti bahala. Kasaok to isuna. Sana rumbeng agmurakan ka. Kasaritam ni Hoven? Wen, apay kidiya saan? Aw matibasol mo Panagkunak. Uray saanan. Taapay met ka ma. Tapno amom. Namin anon anagapa kami. Uray basol na. Siyak ti umuna nga umasidagkan kwa na. Ngagkid daw iti dispensar. Isuan na akon. Swerte ni insan ken ka, Marina. Malaksida na pintas ka. Simple. Kanagsingpet ka pa'y. Si kalaang tinangibaga kanya kiti kasta, Noel. Oh, nakadanon tayo dito yung highway. At dan signal, tawagan mo ni Hoven. Sorry, Marina. Inuray mo pa'y ti makabulan. Sakbay nga agsorry ka kanya. Hoven, ibagakkan ka. Naragsakak nga oray awan ka itibiyag ko. Jakon ka sa pulan ti presensya. Marina. Panagriknak. Mas secured ka naragragsakak ka ni Noel. Iso apasensya kan. Ngamday ta ti agpaiso. Nagbaliw ti riknak kini Hoven, Mr. Lonely. Ket ni Noel gayam ti pudno nga ay ayatek. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Marina. Pagayam Marina, talaga la siguro asaan kayo apara iti tunggal maysa kini Hoven. Ket sapay ko ma, tagtultuloy tinaragsak a relasyon nyo kini Noel. Ket sapay ko ma, taison tay lalaki amang ipaay ken ka, itinapudno a panagayat ken pamateng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marina, iti San Fernando, La Union. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.